Pa dobro, jedna teška pripremna utakmica. Bez obzira što je pripremna, nam je drago što smo je dobili. Ne igra svaki dan protiv Partizana i ne može svakog dana dobiti Partizan. Utakmica je izjednačena, možda je bilo momenta gdje smo mi dominirali, drugi momenta gdje je Partizan dominirao. Ponovila se priča iz prošle utakmice, smo mi možda malo bolje igrali u drugom poluvremenu nego upravo. Sve u svemu zadovoljni s utakmicom. Što se tiče samog starta meča, vaši momci su delovali itekako motivisano. Da li je Partizan razlog toga ili ono što vi tražite od njih? Pa dobro, mislim da ima malo jednoga i druga što ste rekli. Naravno tražimo mi od naše ekipe, od naših igrača da budu intenzivni. Mislimo da bez intenzivnosti ne možemo daleko da doguramo. Naš cilj ove godine je velik i otprilike znamo šta nam je raditi da bi došli do toga cilja. A s druge strane, što ste sami rekli, igrati protiv Partizana je motivirajuće i naravno to ima svoju težinu. Imate trenutno 2 boda manje od prvoplasirane ekipe na tabeli. Kako smo čuli od kolega novinara, oni rekoše gubilo je Sarajevo neke utakmice koje ne sme da gubi. Pa dobro, jednostavno oni su izgubile i ne treba da se vraćamo unazad. Desilo se to što se desilo. Pokušat ćemo da napravimo, u stvari da naučimo iz tih grešaka i ništa. Pokušat ćemo se spremiti sad na ovim pripremama. Ostatak priprema imamo nešto ovdje, nešto kod nas u Bosni i Hercegovini i da spremno uđemo u prvenstvo. I za kraj još jedno pitanje, da li ste zadovoljni trenutnim igračkim kadrom? Vidjeli smo informaciju da će moći Benko konačno da se priključi na kraju krajeva, on je evo i danas odigrao. Pa uglavnom mi smo kompletirali ekipu, možda se desi jedno pojačanje, iako ja mislim da Sarajevo kao klub treba da bude otvoreno prema tržištu i ako se desi baš neko zvučno ime ili neko pojačanje koje će baš biti nešto ekstra pojačanje za nas, koje će nam dati plus u svakom segmentu, onda ćemo razmišljati naravno, ali ja mislim da imamo dobru ekipu, dobro popunjenu na svim pozicijama i nismo što previše opterećeni sa dovođenjem novih igrača. Da nije to pojačanje sa Ostrova možda? Sa Ostrova, aludirajući na solutničku strukturu. Nije. Vjerujte mi, još uvijek nema ništa konkretno. Mislim, Sarajevo je otvoreno, razmišlja, gleda, prati i ako se nešto desi, reagovat ćemo se. Ako ne, mi smo zadovoljni sa ekipom koju imamo sada. Hvala na razgovor. Gospodine Kodro, samo želim pitanje. Komentar na igru Marka Mihojevića. Marko igra izvanredno. Marko igra odlično. Mislim da nije Marko jedini igrač koji igra danas dobro. Bilo je dosta igrača koji su odigrali vrlo kvalitetnu utakmicu i ja imam prilikom čestitam. Koliko je važno što je Benko postigao pogodak? Vrlo važno za sve napadače. Golovi su na neki način fundamentalni i jedan napadač nije kompletan ako je bez golova. Benko naravno je jedan dobar napadač i on se osjeća danas puno bolje. U stvari svi se mi bolje osjećamo kad Benko daje golove.